Ke National People's Party mau keruat Block Committee hak khat sau trik lebih arja arpesau kalau penlong ke jingalang ha mau keruat ban pediang sungubhai ki noi lam na ki weipat ki sengsan perthai kham tam na ka Congress hapo ke jingalam jong MDC uba karna sosyang. Haba ai jingkran ke jingalang ke Dr. Maisel Amprin lingdo ke Kurtong MP jong NPP na Shillong Parliamentary Constituency kalau ong maka jaj meriu khasi bat ke jelame gelaya hi barok wei kalau kiu ha kepulih putih bat ke jingnang jing start bat mentah ha ke election MP ke wan an sadon hadu laingot ki Dr. Kot but we noi sat an bastat kalau ongru ban nalor ke jingnang jing start ke balong ke we ke kendon ni qualification ban yo long MP ki don saki we pat ki kendon bagi pat ba nong tap vote ki dei ban pet janai haswa bakin penno yala ke jong ke vote kalau ongru balada ki pat ba ki jet ya ka kum ke MP na po Shillong kata kalong bakila jet ya ke tim ke baklan ke bala ban yadai ke jaj ben riu bat ke jalan na ki an ki baladon bat ki ban sawan ru kani ke jingkran jok Dr. Maisel Amprin ke bakdo tang saungut ke penisai baka klem kenshu yo ba Vincent H. Pala UMP bermenta ubanya aireng na ke Kongres pat ya giwei pat. Kini ki baka Dr. Maisel Amprin kala kedau kerteng kedai yala dehi u Dr. Ricky A.J. Singkon u Profesor Lakon Kma bat ubat Robert June Karjarin. Ki qualifications banlong MP ta kajing nang gajing staff tay kejad penriu jungi kami kala syai ngatarai ki doktor di banyale election Dr. Kot hagari ke MP nya dan ado lain menawat perkan hakapori mikhai mi jonga ngatarai tong banyo bolak pas matrik rubae kejad penriu jungi kala syai kala staff lainut ki doktor Nyap jip na pedeng ki lainut ki doktor ka qualification ka ba ningkom pidon uwe lawyer u advocate basta ha ngamtip ide traishnong sanon warna te ngamde na mo kapan ngamtim tang ba ka qualification ka ba Finland sa parliament Pindon, Pinsyong, Badlo. Ilayoi hakilay term kibaladet. Ngipha ya ke Kongres siapa Parlimen bangitir mengiong ngidei kirit pat. Nyong ha ke Kongres. Nrei pilayoi hi. Haba pipa ke Kongres kisyong syaliang persya. Patpun sir Banrung haki okis kakaru kabae. Maniasan na kamanta ki issues jong Meghalaya ru kabae. Nakatakadaw habaya kren kaktin kasi. Yalay manginado na Shillong syado sa jantar mantar. Niyo ire ya ka Kongres bandon ang tu. Niyo i. Namarkis mo tu. Bakasan pertay kasyongru pile bansyong hamno. Lada pipha ya ka NPP banle siyapo parliament kansyong hakalan ruling. Kacaka kabayolot ya ki schemes bayo kalat kalenti panya kren ya kana manwan lam ya kajingba bat kajing penkela na kabenta pinong syong snow. Banlong MP kamde gabasok. Mentanga kabapong yu kecuti. Ngasuto hai uprek udung. Henry ngasmoburom hadong kata-kata. Pahagini kishi benai siteng AA kibaladet. Kani kalinti ya kejunga kalanang yalam susu yang syaki kendong ikan shrot jong kawan Shillong parliamentary seat ngalala pangan yad dapat kali lakumno 10,000 tam ki kilometer ngalala panyu kejat lakumno kot saus pa sampul teli kisnong hagalintiyan kejunga. But kani kejingyan kejunga kalakan tukru kejingyan kejat bandai kmi iki jeka ki bapa poi tali kejing snap ya
kijing ut, kijing nam jong kipat ba, kibadang don syadin, haka roy kapar ne ka imlang kasaklang namarbak kimpoy kita kikali, kimpoy kita kilat sumar, kimpoy kita ki school, kimpoy kita kijing don kam, kibat kijat penriu dungi katang don kam sibun sya. Para gini ki kindet benai ngalayo ya kata kajing kerku no blay. Ngalayo man ya ki surok ki bok tenrum tenram. Ngalayo man ya kata ka jinglet jingwan jonga syaki jaka ki bangalalet mensyua ki barang horok haram nreg ngalalet mentang ayo i ki surok ki lenti ki singkin ko umbang ko umdi ka jingba ki skul ka jing klan ka yo ka kot ka jinglong ka jingman jong ki nongret ha ki to ki jaka ka jinglong ka jingman jong ka yo ka hat kani kadai kalak ka kabuk siang sisya yang bakila pengkop burom na kapati MPP bangan long kata kaban mi kaban pet kaban kenteli yang ketika cai penriu ke jongi barabor na lawan kapor election ni ya kanaya kajat penriu ndai nga ong yepi ngangut nga ring mensim nga perkhat perdan nga posniam chapang kata kajat benriu man kasgi kajig im jonga nado balakhaya nga syakani kerensan long yen politics jong iba Peter ganet marbanyang bangkwai haduaru blay ba arji lindo ukun ramba jong iba Peter bat mentah la ibit ibiang daka konstituensi bangan beteng mga ya kata kanam ke burom ke senyang ke bakayeng ke sen ke jongi nado syajar kendai spa nyaupuan aduk mentah pat dan jing dukut jong ujik ukin jeri ke jing syakri la syuk lano ban kela lada kadan kata ke corruption ban sulong against bed ya ka sorkar la jong ngilong ngilama kajing don opposition ngimju yempi mansukon dan ben ya ka sorkar kadang vi dalam dia lang bahaka demokrasi ke opposition bat ke ruling pinya trela tongnya pa lem na kati kumuto upon sa pilot kan ong ngam don jing tip ya kani kakap pila soilang pila don lang, pila bang smile lang. Bat kaway, lada ngalak, bantun teligong kekentay long kube. Ya kani ka one Shillong parliamentary constituency. Ublay ula ay lupa kacing kerkubo, ngidot tam pergi. Nget palada pipa yang hakani kacing terwajo nga, syakani ka pambat umay, nganum tiak, nganum dem. Hado bangandayo kejintip kebatikna baka sarkar kami kamday ban yorot yani nganom yung mayar yapi shalenti sesengkin sesurok ban penmensaw yapi nganlet marway kadiuti kajok pi jiet tang ya ke MP ngandalalong MP ngamdam kam banyawere pi shalenti surok sesengkin nganlet sya parliament ban keren yaki issues jong pi jongan. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं।
चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।